ga e kgolele kgausi mo a re theleditšego a le gona e re ke die ka tsela e ka kapa ya ke ke na le profo fa ke a monametša ka gore rialo magagesho ke le boditše ka re o gona mo ba sa nobe ba sa lokiša sela le sela gomme ke ya gona ka fale ka kua go yena ka fale nke ke mofe sebaka a tamiše a ba theeletše kgole le kgauswi mo ba theeleditšego ba le gona prof Thobela malume le gona re gona malume ka kapa ge ke bona wena ke a thaba ntle le go senya nako ga ke nape ke ishe madume a mabotse ya go hloka sekutu ke a le bantšhe ka kua difokeng ya ke a le bantšhe ka kua difokeng mešate ka moka mafateng a matelele ke re thobela a ke dumediše baruti ka kua dikerekeng tša go fapana ka moka ke dumediše mangaka a sega gaborena ka mokana ga bona mmogo le setšhaba sa gaborena ka moka baetapele ka go fapana ke a le dumediša kgole le kgausi mo le leng gona batheeletši ba radio ya gaborena MCRS banna ke a le leboga thego ye le re fang yona ka mehlala ka matšatši ke a dumediša ka moka le ka kua gae ke re tameng ya profo ntle le go tla a go senya sebaka motheeletši o dutše ka tetelo ye nngwe e kgolokolo ya go se lekane le selo nkore ke bone ka fa le kgonle re lebeletše taba ya kgatelelo ya monagano mola ba bangwe ka leina la sejahlapi ba re ke stress ebile ba re go ne le selo ba re ke depression prof ke gopela go tsena dipotšišong tšeo e le gore re na le tšona ka fa ebile motheeletši mohlomongwe le yena a ka be a tiputša tšona gomme a ka leboga kudu ge a ka kry-a ntlha le thito godimo ga tšona ge re re motho o na le kgatelelo ya monagano re bolela ka eng prof malume ka kapa ge re re motho o na le kgatelelo ya monagano re bolela ka motho yo e leng gore gantši ka nako e ntši o phela a ne a nnoši a sa nyake motho re bolela ka motho o e leng gore o no phela a kwatile re bolela ka motho o e leng gore o šetšatši ya bophelo a bo bona o kare ga se selo ko gore mo go yena ye nngwe le ye nngwe e no ba yona re bolela ka motho e leng gore maikutlo a gage a šetša mmotša le gore gabotse ga a sa phelela selo re mmona ka go phela a kwatile go se nyake motho go phela dikhieletše ka ntlong go phela a robetše re a leboga prof ke go leboge ge re ya mo go ya bobedi kgatelelo ya monagano e hlola ke eng mo mothong kgatelelo ya monagano e hlola ke dilo tše mmalwanyana mara ga ke thome ka go bea mohlala ke re nakong ye ntši kgatelelo ya monagano e fetša e hlola ke gore ka gare ga lapa le latlhegele mo gongwe ke yo e leng gore bo tloga o te tshamile ka yena o ne le tshepo go yena e le yena go direla ntše ka moka mo bophelong nako nngwe e ka ba motswadi nako nngwe e ka ba abuti nako nngwe e ka ba sesi nako nngwe e ka ba malome nako nngwe e ka ba mmamogolo rrangwane go no ya fela ka gore motho wena le yena le be le le close nako sebaka se se kae and then e boe e tle hlame ke nako nngwe o mongwe go loba mmereko go rakiwa mmerekong a se a nagana ka nako ye nngwe o ne le dikoloto tše dintšhi ka nako ye nngwe motho ba maraka mmerekong so o be a ne le di-plan tše di botse empa fela o thoma go diputša gore ke ya go kgona jwang ka nako ye nngwe e khosa ke lebaka le legolo la go hladiwa hlalo divorce hlalo e gabedi le ge motho a se a nyala e le gore o dula le yena e le molekani wa gago go no re o tsoga o no kry-a malaetša gore aowa monna hlabirwa o mollo mo monna magoro ga a tšwane then ke mola e leng gore motho o šala a e ba le kgatelelo ya monagano ka nako ye nngwe e hlola ke di-family treatment e leng gore le treatwa ka yona ka mogae mo gongwe ga ke e bee gore a le treatwe go lekana go ne o mongwe ba mo treatang gabotse mo gongwe ngwana wa bala dibuka o phasa gabotse empa fela ga a kgopela tšhelete gore a ye sekolong o a ganetšwa gomme o mongwe ga a kgopela tšhelete ya diaparo o
o no fiwa o ya ya thoma le gona mo ya hlolega go phela o rugiwa ka gae ge go ne le bothata ba sa go bitse ba go bea fase gore e hlola ke dilo tše dintšhi and then e no ya ka gore ke tša mohuta mamara tsona di a fapana nako nngwe le go feila sekolong e kgona go boa go feila mo le go hlolle ngwana kgatelelo ya monagano ke tše sebaka se profo ke go leboge na stress le depression ke ntwe tee goba ke dilo tše pedi tše di fapaneng ke dilo tše pedi tše di fapaneng mara a re lemoše batho so ya stress ke seela sa go nore wa tseba ke na le stress man wa tseba ke duma go no reka kepisi gone jwale ke ne le stress man wa tseba gabotse ke santse ko patela mo gongwa ke nore furniture ye itseng ke nthonyana ya nakonyana ye leng gore e go swara gone jwale and then o boe o ilukishege depression ke kore e hlola ke stress go ka rone le mathata kore ke bothata bo bonnyane stress go ka palla go se lokisha and then se ya go leader se go isha go depression go ira gore ge o na le depression o bile le stress wa se tlogela nako e telele gore se bereke ka wena and then ge o ba le stress maikutlo a thoma go kwa bohloko nako la kwa bohloko a ra gore yemelela o lokishe taba ye ka pele go ka palla go ilukisha and then ya go lead to depression ke go leboge prof ge re tšwela pele di tšhupetšo goba di ka tša kgatelelo ya monagano ke tše jwang ke gore mohlomongwe motho a ka tepona jwang gore ke na le kgatelelo ya monagano goba ke na le depression goba rena re leng kgauswi le motho o re ka kgona go mmona jwang gore o na le depression kapa o na le stress ka nako ye ntšhi malome ka kapa baswa ba gabe rena di tšhupetšo di a bonala gantši a se gantši motho go ba le depression a tepona ka lebaka la goreng a nyake go bolela le motho kore motho gona re mmona ka gore ga a sa ke tlwaetše go ba le bokakapa le bo CCNG le bo Kenny ka nako ngwe maybe re a tetšwela re ya maeto re ya go tiketla maybe ka thabo la mmotlana lo tše ga di sa kgonagala kore motho o thoma go tšhentšha mo bophelong o thoma go phela nnoši o thoma go phela bophelo bo rena re sa bo kwešišing a kwešiše ke motho yena bophelo bo a bo phelang o bo bona bo le right and then rena re seneng le problem ya neng le yona re kgona go bona gore mara motho a sa ba gabotse ka mogola kore ge re dutse le yena dipolelo tša gage ko gore di no phela di ya thoko a di tsamaye mo e leng gore ke tša kago kgona go mmona ka dipolelo o kgona go mmona ka dilo tše a di dira mo bophelong kore ka nako nngwe o no kry-a motho gona no tlogane o tsamaya go dula segweng mola e letšatši le subela o a boa nako nngwe motho wa gona o no mmona a no tsoga ka mogae a no kwata a no roga bana a fetša mo dikhielele ka ntlong a dula a nannoši ka nako ye nngwe motho wa gona o no mmona mola re apeile ka mogae a no tima tofetša kore o dira dilo tše di abnormal tše e leng gore ba se a tlwaela go di dira ande dilo tša go se tlwaelege nako nngwe no bona a no lwa le batho a plana go bolaya batho kore o no bona gore motho o ne le kgatelelo ya monagano o hloka thuso ke a go leboge prof ka ditšhupetšo tšeo e le go gore re ka bona motho ka tšona goba yena a ka tepona ka tšona na ge motho a šetše a ne le kgatelelo ya monagano motho wo wa alafega goba stress se na le kalafi goba depression di na le kalafi ke gore a ke beso stress re ka se alafa ka lebaka la gore ke ntho ya nakonyana bagologolo be ba fela ba re ge motho a hlagetše ke mathata re na le taelo engwe ba e bitša gore ke bolebatša o a bonwa bolebatša o kgona go tšea o hlape ka bona bolebatša o kgona go tšea o borele gantši be ba riela motho we e leng gore o hlokofaletše ke mme ke gore gantši ge ba fela ba re motho ga re fetša go hlokofalelwa ka mogae ba re fa bolebatša ka moka gore re kgone go lebala le go amogela gore motho wa gabo rena o tsamaile rena ka mo lehlakoreng la segagabo rena ka tumelong ya setšo re kgona go lwantšhana le bothata bo ka taba ya
go fa motho taelo ye re bitsang gore ke bolebatša gomme a kgona go lebala ka pela go se mo tšee nako ka mo lehlakoreng la sekgowa ba fela ba re depression a e fole o swantse o bone o tsamaye di-psychology and then ba kgone go cancela mola le mola le gona ba go fe a treatment ye e rileng so matšatšing a bolekgono re kgona go itreata about ile ge re elwa le yona and ye nngwe nto e leng gore ya thuša gore depression e kgone gore e tloganyana ka pela mo go wena ke go dula fase o bolele le batho o bolela le batho wa kry-a maele o fela o kry-a yona treatment yeo ya sekgowa o fela o kry-a treatment ye ya ka mo go rena re fela re go thuša le gore like o seke wa no phela o robetše kore re gare re lwantšhana le yona gore nka re ga e nape e fola gore ba re ya fola re lwantšhana le yona gore at least re bie leveleng e right ke go leboge prof ditlhaloso tša gago di tloge di kwagala kudu ebile di a kgotsofatša motho a ka efoga jwang go swara kapa ke re go ba le kgatelelo ya monagano ke eng se motho a ka se dirago go efoga gore a te kere a swere ke kgatelelo ya monagano ka nako ye ntši nto e ka re thušang go feta dilo ka mokana ga tsona sa mathomo ko go dumela re baswa diphoso di tlo ba gona a ke bie ka mohlala o mo botse ngwana shu o bereka mmereko o rileng o tswa go tšea a ke bie gore maybe o tswa go tšea tšhelete go mashonisa maybe o palela ko go e patela ene o tšere tšhelete ye ntšhi and then ntho le e thoma go mo causetša stress or maybe o tswa go tšea loan nthoela e mo causetša stress because tšhelete la o e jele a tsebe gore o dirile eng ka yona and tšhelete la santša e patele mengwaga e mentšhi ne dilo tše dingwe santše o te thute go amogela gore okay ntho ke phoso ke e dirile se ke santše ke dile le sona gore ke patela jwang molatong baswa re ka tswa ka gare ga depression ka go bolela once o bolela ene o lebelele gore malome ka kapa go o bolela le bomang nya ka batho ba e leng gore ke batho ba ba right ba ba ka go fang maele a bothata bo leng godimo ga bona ka nako yeo a ke bie gore o ne dikoloto ne dikoloto tše o di dirile like o kgona go no tsamaya wa ya bank wa nyaka di-financial advisor ba tlo go advisor ba go botša gore monna problem yeo le mo go yona o ka tswa go yona so sometimes ge re bona gore mola go ne le bothata ene ge nka botlogela for 3 months nka se tlhoke sa kgona go lokiša e re le baswa re le bomme ka gae re le botate ka gae a re lekeng go emelela ye nngwe še yona o rakilwe mmerekong o ka gare ga dikoloto ga o tsebe gore ka mogare ga dikoloto tšeo wa go tswa jwang a o tsebe gore o boela mmerekong jwang sometimes baswa ba segaga bo rena ka nako ye nngwe ge re fetša go rakwa mmerekong re nongala wa tseba ka kapa ge o ka rakwa mmerekong le kgono go sasa wa tsoga o lata motho o la go rakileng wa fitlha wa mollela monna gešo wa tseba a ke gane mane ke rile phosongwe kgolokgolo mara gape ke ka gare ga bothata kore wa ya go thoma ka go kgopela before ngala o rogana o bolela dilo tša go tswa tsile kore wa go thoma ka go mothola sa mathomo a ka go kwela bohloko ka baka la gore ke motho ka lebaka la gore ke motho and then ge o le gare o boledišana le yena wa napa wa thoma wa nyaka mmereko kua le kua ka tšhelete e se gona o no o tla wa bona bontate moremi wa bona baruti wa bona re tlo go thuša gore at least o kry-e mmereko e le gare gore re go thuše gore o fokotše dikoloto tše nako nngwe le rena re le mangaka a setšo re ya kgona go dula fase ra bontšha motho mola le mola gore monna go o ka dira 1 2 3 o tlo wela ka gare ga bothata a re dire so dilo di kgone go loka nako nngwe ka gare ga lenyalo baswa a re bolele re feleletša e le gore re tšea mathata rena re a fa di-family tša rena ne and then nako le re a fileng di-family tša rena di-family di a kwata nako le di kwatileng o nyaka go lokiša taba ya gago le molekane wa gago go a pala because ge o ya ka mo ba re motho o re go boditse gore a re sa nyaka go bona o dula le ene gante mo ngwaneng goba mo go molekane wo family ga e bone gore go waga depression mo go motho go waga kgatelelo ya monagano ye e leng gore kua pele
ba tlo palela le ko go dila le yona so nako e ntši banna re le baswa a re boleleng yeah man prof ditlhaloso tša gago monna gešo wa tseba ke le ka kapa ke di kwa gabotse ebile ke di iteelo le goswi ke go kwa gabotse ge o reng go amogela maemo a bophelo go ka efoga motho a ka efoga stress go bolela le batho motho a ka efoga stress ke go kwa gabotse ke go kwa gabotse go ne motho mongwe wa bolela ka motsebeng tša ka fa kgatelelo ya monagano e kotsi ga ka kang ge motho a šetše a ne le yona mo go yena gore bophelong ba motho e kotsi ga ka kang kgatelelo ya monagano goba depression kore kgatelelo ya monagano ge re šetše re bolela ka depression re bolela ka bokotsi bo bogolo mothong gobane ntho sa mathomo bokotsi ba gona e ka go bolaya o ya bolaya ya bobedi bokotsi ba gona e ka go tsentšha ka gare ga gore o tlo go le go swariwe ya bone o ka bolaya batho o ya ge ke ne le kgatelelo ya monagano ya molekane wa ka ke le monna ya nka fetša ke bolaya mosadi ke bolaya bana ka lebaka la kgatelelo ya monagano kgatelelo ya monagano e ka go tsentšha ka gare ga mathata ene wa tla wa palela ko go tšwa ka gare ga mathata ao ge ke bolela se go ne le banna ba e leng gore ba tsene ka gare ga mathata go pala gore ba tswe ka lebaka la kgatelelo ya monagano a ke beso malome kaka batho ba ikwešiše kgatelelo ya monagano go ne le batho ba e leng gore ga ba rakiwa mmerekong e ba dirile gore bona self ba tlogele mmereko kgatelelo ya monagano ge re bolela so e rile banna gore ba ngalle malapa a bona ba sepele kgatelelo ya monagano ge ke bolela so e tlogedišitše bana dikolo bokotsi ba yona kore bokotsi ba yona ke gore o tlo senyagela ke dilo tše dintši bokotsi ba yona ke gore e tlo go tsentšha ka gare ga mathata prof ke nagana gore ye ya mafelelo ya gore na stress se a bolaya le šetše le ya rabile le kopantšhitše ka gare ga ye le bego le fetola gone joale ke tlo kgopela gore nke repote ka mo ka mabenkeleng ka fa e napile ke moka ge re boa re tope motheeletše a botšiše mo a ka ratang go botšiša gona goba mohlho mongwe a re botše kapa a re fe maitemogelo a gage gore yena o bona eng ka yena ge a ikwa ditlhaloso tše di tlhalosago gone joale stress kapa depression di šetše di mo dirile eng goba di raloka karolo ya mohutama mo bophelong ba gage a repote ka fa a se go ka go rata e ka ba kgosi stress se ba se ka ka mo kgethologanyela batswadi and then it's a high ntho e gape ya high cost ya gender based violence because banna ba bolela especially mo banna they resort to killing themselves in over life family so ke problem tse le go tla kana tsona kgotsa o ka romela molaetsa wa WhatsApp mo go 076812266 kgotsa wa SMS le mo go o ska le bala le depression la constant ka yona ke o ska le bala le depression la postnatal depression ya mosadi ga fetobelela ma uyini sije sanamhlanje sekuseni umnyenye kafezile ke wona postnatal ungararwa ngokuningi mntwana ekhaya ikhaya lamakhekhe likulethele umfudumalo ngemihlobo nemihlobo yamakhekhe postpartum uburondo amakhekhe womsatoni party ama-cupcakes post traumatic
And then maybe ke a lentswe le leng la yona. Ka konye ke le yona. Digai go le gausu mo a re tšeleditšego a le gona e re ke die ka tsela e kaka dilo tse dingwe santse o di thute go amogela okay nke ke phoso Ke postpartum. 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 bokotsi ba yona ke gore e tlo go tsentšha ka gare ga mathata And le di motseng se bole se ka tsona. ya mafelo ya gore na stress se a bolaya le šetšele ya rabile le kopantšhitše ka gare ga ye le bego le fetola gone jwale ke tlo gopela gore nke repote ka mo ka mabenkeleng ka fa e napile ke moka a ge re boa re tope motheeletše a botšiše mo a ka ratang go botšiša gona goba mohlomongwe a re botše kapa a re fe maitemogelo a gage gore yena o bona Jwale di symptoms tsa gona ke tsone tse ka dimotseng se le go lla. O kore mechanic le tangwana. Most moms experience postpartum baby blues after childbirth. Na kung ba dito baby blues. Akere wa kwa motseng se baby blues re bolela ka no la sa tsorelang. gantši ka nako e ntši o phela a ne a nno Rafael o shapo ka mo ba go highlight ba yona yeah Ene ya itiswa ka yena le tsa Alright, motheletši wa Mmutse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ye o itheletšego ye ke Mmutse Community Radio ya lekgotla kgašo la selegae nna ke nna ka kapa ya radio ka gare ga lanago la pitšentše kgolo re tsamaya le ena Professor Moremi a re lebeletše taba ya kgatelelo ya monagano a goba yona depression Prof before re ka ya megaleng go ne le seo le ratago go se tlaletša mongaka yeah a ke tlaleletse taba shi ge re bolela ka depression re se ra fela re lebala gore ke bana ba bantši ba weleng gore le kgono ba iphile diokobatši ba iphile madila bana ga ba saba ka gare ga malapa ga bo bona ka lebaka la yona depression ke bana ba bantši ba weleng gore ba sweru ka lebaka la kgatelelo ya monagano kore le rena re le batswadi a re sekeng ra fela re kgetholla bana ka gae re khosetša bana bothata ya ko gore di a fapana go na le nngwe šiba re ke postpartum le yona e kotsi ba bangwe ba fela ba re ke baby blues gantši ge mosadi a fetša go belega o kry-ile gore o no ba le stress se sengwe se sentšhi and then se feleletse se mo leader to depression so gora gore le rena re le batho re swanetse re ithute go bolela ge re le di-partner a re boledišane mo go neng bothata re bolele re lekeng go tšwa ka gare ga bothata bo re tla beng re le ka gare ga bona ka nako ye nngwe Prof ke tlaletša mohlomongwe se sengwe sa tše o sa tšwa go di bolela gone jwale go nne le batho ba bangwe bao ba tinieletšego ka madila motho wa gona go mmotšiša gore na ke ka baka la eng o enwa ka tsela yena
o tla go botsa ka mogo a nago le stress ka gona o mongwe o phela a elwa le batho o tla go botsa re ke na le stress ba bangwe ke bana dikgaitsedi tša rena ba bangwe ke masogana ba tswile ba ile strateng ba tineletse ka direthefatši le tše dingwe tše re ka se dibuleng ka maina le bonyaope le tše dingwe ka baka la stress kapa yona depression ke ya rereša o rereša gabotse ngwana ga šala a etswa a eya go feleletša e le gore o hletla strateng go ra gore o hlokile thekgo ya ka gae o be a ne le bothata ngwana o empa o hlokile wa ka bolela le yena ka nako e nngwe depression bagwera ba re khosetša yona ka lebaka la gore o kry-ile gore ka nako nngwe ga o ne diaparo ga o ne diaparo bagwera ba phela ba apere gabotse batswadi ba gago ge ore wa ba lebelela ba sala ka le ledutlang a ba nape ba na le tšhelete ka gae ntho le kgona go tšea ngwana e mo kgonara like e mmee positioning ye nngwe e leng gore e mo gapeletša gore wa le santse a nyake tšhelete ka kgang ene go nyaka tšhelete ka kgang e feleletša e dira gore ngwana a sware batho dipoo santse ngwana a tsene ka gare ga metse ya batho ngwana a feleletše e le gore ba le o thoma gore yang o kgoga diokobatše ke se ke reng malome ka kapa bona depression go rena baswa a re kgoneng ka go amogela seemo se re leng ka gare ga sona ene re tithute go tswa ka gare ga mathata nako nngwe banna ba bantšhi ba bolayang basadi ke lebaka la yona depression e ba gona e go ba le stress ka gae a se lokišege batho ba tšea nako go lokiša mathata ao a ba khosetša gore go feleletše go e ba le tsona tše re di kwa le re ke di-GBV ya GBV ke yona e re khosetšang ke depression monna ga a šala a kwata mo e leng gore o tšea sebolao o bolaya mosadi o ra re ntho ke kgale e le gona mo go yena then e mmotša gore bolaya fela go tla loka ganthe o tsena ka gane ke gona a senya prof ke nagana gore le hlalositše go tsenelela kapa le hlalositše go kwagala ge e ka ba go na le ye nngwe ya tše mohlomongwe di tla gapeletšegang gore le di hlalose ge nako eno be e ntše ya mongaka le tla kry-a sebaka sa gore le direng jalo ge e le ga jalo gona ke beng ka thaba kudu ge re ka ya mola megaleng mola a re kgone go topa motheeletše go 064-858-2771 064-858-2771 mo e le gore motheeletše a ka kgona go letša mogala a re bolediša gona mo lenaneng la pitšeng tše kgolo a re tsamaya le ena professor Mremi letšatšing la lekgono letšatši la di 23 February 2023 a re direng ka mokgwa wo a gomme re boa re ya megaleng re topeng a batheletše re kgoneng go kwa gorena bona ba re swaretše tša mohutamang ke eng seo e le go gore ga ba se kwa gabotse ba ka hloka gape tlhaloso ya sona a re poteng ka fa re a boa na o rata seo se kwa go mo sale mo yense go na le ngwe re go mabapi le mananego a Motse Community Radio Station go na le rena go ba go bona gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše disebediswa tša yona re tsebiše ka go bona Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elstoren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšena molaodi nomorong 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za tša kgolo le nyane gore na di a swana ka gore go kgolo di tsenyane tšhelete lenane la ditšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 076 3413 a kopane mo ditšeng tše kgolo mošupologo tlhana bone Elias Nyane o fitlha Ilansuti Shee
right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 fm motheletši o dumelegile gore le gona fa le ka kapa ya radio go whatsapp line ya rena ya 0648582771 a ka a potšišo ka voice note fela le seke la ngwala batheletši o no romela voice note fela kgatišo ya lentšo mo e le gore o ka botšiša gona goba wa re abela gore na wena kgatelelo ya monagano kapa yona depression e ka gare ga gago gomme e go luzišitše eng ebile o tla kae ka yona 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela mcrs ke a go amogela dumela 0648582771 0648582771 go ipontša gona le tšhabo ya mohlagase ga re tseborena e yamile mafelo a mafele a mafe le gona ka mo ka whatsapp lineng ya rena ya 0648582771 motheletši o dumelegile gore a ka romela kgatišo ya lentšho gore a botšiše goba a re abele seo a itemogelago sona mabapi le kgatelelo ye ya monagano 0648582771 0648582771 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela mcrs ke a go amogela dumela nomoro ya mogala ke 0648582771 0648582771 a ya whatsapp line ya rena a le yona e gona ya šoma gona fa le go 0648582771 0648582771 kombaze phone 071 064 ne 858 2771 This mailbox is full and cannot accept any more messages. Voice note la kan go pala voice note mo khona ka go pala ka mo moye bontšha jwa mo moye gago matemane ba re mogolo o romiwa sa eme ka maoto mo la tafoleng e la ya ka mothoko tsene e la kwa le kwa thokoneng go ne le founu e nngwe e nnyane ya lepopotane ya pitšentše kgolo go kgaoga mo keng ke network mo e diagala mara o kwele ge a tlala ka nako a go kweša di-voice gore e tswa jwang e tswa a gone mo e bontšhang gore comment de ver con él. Va a dar un
Alright, motheledi wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM se alright e re ke dire soganyane Molaidi Muranye 076-1301-705 goba go 013-944-8901 gomme ka go araba ka lengwalo re le ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng Private Bank Extern Private Card 0169 goba nomoreng ya mogala 012-568-3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba botela website ya bona ya www.icasa.org.za. a na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana a o akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka o ona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metse ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupi sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša Matlalara Moshego Gausolo Lepano Marble Hall 0405 ga o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072-133-6761 goba Professor D Moremi go 079-170-962 Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka. Bosupo bo fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bojegogare. You're listening to MCRS 96.3 FM. Your friends are alive. Good job. Alright, motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM.
ya mogala 066 070 3413 066 070 3413 ke gopela go e bušeletša 066 070 3413 jole ka ge re kry-a mathata mola nomorong ya rena ya 0648582771 nomoro yeo a re ka eletšetšago magagešo e ka ba ya 066 070 3413 066 070 3413 apele mohlomongwe professor go na le seo le ka ratago a go nabanaba ka sona se nka ratang go tloga ke naba ka sona ke gore malume ka kapa ka gare ga malapa nako nngwe la e ke re le baswa nke re be le nako ya bana ba rena ya go bolela le bona re fele re ba botšiša mathata ao e leng gore ba gahlana le ona ka gae dikolong ditseleng ge ba ne le bagwera ba bona e ka ba ke ya mafe ao e leng gore ba tloga ba duma gore batswadi ba ba thuše ka ona batswadi a re feleng re botša bana ba rena mo re palelwang gona ebile re be re ba kgothatse gore bana ba ka mo mme goba papa ka se kgone ka gare ga lenyalo banna a re boledišaneng re se ke ra etiša ntwa pele ene se nka ratang go eletša batho ka gare ga lenyalo go fediša depression ko gore dilo tše di phethagetšeng kgale-kgale di diragetše a re di tlogeleng re thomentše diswa gomme re amogele le ge go se bonolo re di tlogeleng o tlo bona kgatelelo monagano ka gare ga maphelo a rena e tlo fela ge e le gore ba go rakile mmerekong ngwanešo maele a nnang ka go fa ngwana ko gore ya maema bophelo bo sa go swaretšitše dibotse o seke wa napa o re go a swana a go sane mo ke tlo berekang dilo ka moka di tlo loka e tla o tlo re bone o bone baruti dilo tša gago di loke di sepela gabotse kore ke molaetša o ke ratang go iša setšhabeng gore banna re tlogeleng go itia basadi ba banna ga ba swanela go bethwa ba re swanetše go dula fase re boledišane le bona gabotse baswa re tlogeleng go tepolaya ka dilo tša go se re selo gobane ge re fetša go tepolaya ra prepara selo ya gore e ka re boloka re tlogeleng dilo tšeo ka mokana ga tšona re boledišaneng maphelo a rena re a lokišeng gabe gabotse baswa re tlogeleng go kgoga diokobatši go itia batswadi e le ge re gapeletša ke kgatelelo ya monagano a re ithuteng baswa gore re duleng fase re boledišaneng dilo tše ka moka di tlo loka dilo di tlo sepela gabotse ya ke a go kwa prof ebile ke a go leboga mokgwa ona go bona ke swara ka mokelesa ke swara ka fa ke leka go na network ya ka e ema joang ka fa 066070341 066070341 nke re kwe maikutlo a lena jole ka a batheletše gore ke eng tšewe e le go gore le itemogela tšona ene ye nngwe ši malome ka kapa e re ka e tlogela e tla ba bothata batho a ba dumele gore ge e le gore go ne le bothata o lekile go bo solva o noši bopadile e tla o tle o re bone a se phoso ka nako ngwe go notla o fihle kua ga moremi ke tlile ga ka tla ditaoleng nna ke tlile go botša wena mathata ka gore nna nka tšwa buang ke tlo nyaka maele nako ngwe re le baswa a re amogeleng seemo ge go pala a re amogeleng gomme re ithuteng go tswa ka gare ga mathata no megala a rena ke tsebe gore re ka fetola mawa ka mokgwa mohutamang ke na le nneta gore kgaotšo ya mohlagase e ka ba e le bothatanyana go batho ba ga borena ka lebaka la network nke ke dieso prof
somebody o recordile e bolela e chao gona ko be ba lokisha gona lokono vale todo para chao kozo ai ai bu Mama Facebook Facebook ne ana automatically ya gola go tswela lela ha tsa mai info ka re ka se kha ene le life a re go mutse zwa why eba so gore distingue me ka rumela di call le gana ka di call se a re just topic history ne prof tobela malome ge monna a nyalane le mosadi goba monna mohlomongwe a ntšhitše magadi jwalo monna wo ge a duletše ka gare ga kgatelelo ya monagano ye a bang le yona ge a duletše go keketa mosadi wo a sa mo sware gabotse sedimo se reng gabotse ge monna a le gare a itia mosadi e le ge a monyetši a fela re ko go nyetše ka dikgomo badimo ba kwata badimo ba tlo motsogela maatla gobana ga ba tlo dumela se a se dirang badimo ba gabo mosadi o le ba gabo monna o ba tlo dula fase ba tla ba ria monna o se sengwe se bohloko se e leng gore o mosadi wa gage o tlo re ga bona se direga go yena a tla kwa bohloko sa mathomo badimo ba rata go bona batho ge ba dula ile ba babedi ba dula ka gare ga lethabo gore ba skebe ba ba disturb gore ba kgone go ba šireletša jwale ge ba etla ka gare ga lapa everyday ba kry-a e le gore ka gare ga lapa ke dintwa mola le mola badimo ba ba thoma go emela thoko ba nyaka go lebelela gore mara ga botse mo go diragalang ba leka gore ba šireletše ka mokgwa ba ka kgonang ka gona jwale a ba idumele badimo taba gore banna ba itie basadi ba tlo go tlala ka ditoro ba thoma go go bontšha o swara ba thoma go go bontšha o tshologa madi ba thoma go gore ba leka go go bontšha gore seo se dira monna gešo re le badimo ba geno a re se rate ebile ga re se thabiše ebile ga se kgatlhe maatlo banna ba itemilego goba basadi ba itemilego ka re go ne le basadi ba bangwe profo re se ke ra tšhaba go e bolela nne go ne basadi bao ba itiago banna ka mo magaeng banna ba palela ke go bolela ka tabatše bathong ba bangwe ba palela ke go bula melato ya dipetho kore o le monna kapa o le mosadi go efoga taba ya go betha monna kapa go betha mosadi ke eng se motho a ka se dirago gore a te kereye a buile ka keno tabeng ya basadi ba ga borena ke teresho ba gona basadi ba go betha banna ka lebaka la gore ba tšhaba go bolela le ge ba ya go reporta e le gore ba segiwa ya ba khosetša ntwe depression banna ba bantši basadi a ba tlogele go betha banna basadi a ba tlogele gore ge banna go ne meeting wa banna
ba ipuletse mola mohlareng mosadi a ye a roge monna a hlapaole monna wa gage pele ga banna ba bangwe ge o le mosadi o ya go roga monna wa gago pele ga banna gore gore o roga le bona banna ba ene sewe se riela bana bothata e re ke dire so prof ka pelanyana prof MCRS Dumela Somo moyeng dumela le be le sa bolela ka taba ya batho ba bomme bao e lego gore ba kgona go hlapaola kapa go hlabela motho wa monna mašata a dutse le banna ba bangwe ba swere dikgang kapa ba ipsina a gone se bohloko sa gore mosadi a hlapaole monna se bohloko sa go se lebalege mosadi ga ka roga monna pele ga banna seng pele ga basadi pele ga banna mo roga ka mahlapa mosadi wa monno ga a tlo moswarela ene mosadi o ga ri a tše bana ba thieleditše gore se a se riang pele ga monna o gore gore le bana le bona santse ba se latele ba se dire ke se gore o bontšha bana gore ka mogare ga lapa re phela so ka nnete ge o le mosadi o betha monna ka tlapa ya go bua gona o go bua ka sebolae ene ka madimabe a go betha go bolae bene maphodisa re monna o bolaile mosadi go sa lemoge gore taba ye ge monna wa šalle a fitla mo a fitlileng gona taba ye e jwa kgole ebile mohlomongwe ke mengwaganyana kapa ke sebakanyana le gona ka mogae matšatšing a bolekgolo taba ya banna ba go sokola ba sokodiša ke basadi e gona e fela re le banna go no se be bonolo gore re iše taba ye mo basading goba go meloko ya gabo rena e ba o ka re monna o napa o paletše ga kaka motla napa wa roga ke motho wa mosadi le molekane wa gago ke dire ka tsela ye prof MCRS dumela MCRS re gona le kae o le theeleditše thobala mama le kae ke mo kwa ga botse mama le a mokwa prof a ke mo kwa ga botse ene o bolela molaetša nete o bolelela fase gore ngwana sekolong madi mama Yeah. Mmago ngwana wo o tepolaile ngwana o e sa le monnyane. Oh, okay. And then ngwana wo le bona a dira eng go bontšha gore mohlomongwe taba ye ka be mo amile? O na le mengwe me ka ngwana 12 years. mme o ge ke mo kwa gabotse le ge ke mo kwala kgole o re ngwana wa buti ya ge mmage o ile a epolaya ba le ngwana o ga a sa loka o a feila
ke sa tsore ke mokole ka mokgo mokole nna ebile le ditiro tša ngwana wo ke tšeo di bontšhago gore taba ye ya mmago e ka nobe e moamile mola le mola taba ya ngwana wo e bonolo mmago ngwana e le rakgadi goba e le mmamogolo goba e le mmane ka kua gae a tie ngwana wa motiše ka kua gae ke tle ke fe ngwana bole batla a lebale se se ileng sa diragala morago gomme ke hlapiše ngwanola a boele ebe yena a kgone go phasa sekolong a tla re ga a bala dibuka a bone tswelopele dilo tše ngwana a di dirang tše dimpe ke lebaka la gore o sana le ntho e ileng ya direga yela ya mmage ya se fete ga botsimo go yena e sa le gona jwale motswadi wo a bolela mo ke mo kwa ga botse o ne le sello se segolo ga a tšee ngwanola motšiše ka mola gae ga a fihla nnyake ke tle ke bone gore nka mo thuša jwang godimo ga bothata ba ngwana a bolelang ka bona le go fa ngwana maele go mmontšha gore ngwana ka se se ile sa feta mara re se nyakele solution a gona a ka nnete se sengwe se se malome ka kape wa bona go ba le lehu le e leng gore ka morago ga lona ga o kgone go kry-a gore lehu le le hlotše keng and then solution ya gona e ka ba eng pheto ya gona mo go nna le ka feta ka mokgwa mohutamang that's why bana ba bantši ge ba fetša go roballa ke batswadi bana ba feleletša ba e ba ka gare ga depression is because bana ga ba tsebe gore mma go bona o bolaile keng go be go tlile buang gore mma go bona tepolae ba hloka go beiwa fase gore no mama go bile phoso 1 2 3 and then re ka ilokiša so empa ge e le mama yena o robetše bophelo bo ka tswela pele ge re ka thoma moraya taba ya lehu mo e leng gore bana ba bantši prof go a diragala gore ge bana ba fetša go hlokofalela ke batswadi ba ipone e le batho bao gore ba ipone molatlhegong ka rialo mo e leng gore ka nako nngwe mohlomongwe go hlokofetse motswadi be le yena beng a bereka a nnoši ka gae ka nako nngwe bana e sa le ba bannyane then re thoma go ba šera re le bo malome re le bo mmamogolo bana ba ge ba fitlha kua ga re ba sware ga botse then bana ba thoma go gopola gore ge nkebe mohlomongwe batswadi ba bona ba sa le gona nkebe mohlomongwe tshwaro kapa maphelo a bona a kaonafala ke molaetša o mofeng wo professor o ka o išang go batswadi ba e le go gore ba hlokometše ditšhiwana kapa ditšhiololo molaetša o bohlokwa o ke ratang gore batswadi bao ba hlokometšeng ditšhiwana goba ditšhiololo o bohlokwa shu o nna ke lefang ona ke re a re tšeeng bana ba bua le ka bana ba rena bana ba re seke ra ba gala ka bogale gobane bana ba already mo go bona bana ba ne le pain ge o ba rasetša o ba roga o ba gopotša gore ketsi ebile mmago lena ga a sa le gona papa go lena a sa le gona o le gare o sotla bana ba o ba tswalla o oketša ntho ye e leng mo go bona a re tšeeng bana ba ka boleta gomme go bana ke re bana le lena dumelang go kgalega dumelang go buša ke batswadi ba lena thietšang se ba le botšang sona e fela mo o sa feteng gabotse e re mola mme a feditše go gomanya go fedile o ye go dula fase le ena re koko a re ngwanaka gore koko mara mo a wa mphetiša gabotse o nkomantše mara ga se nna gabotse ka moya o mobotse wa lerato le moya wa go bontšha motho mogolo o sa mo emeletše wa kry-a o moroga ka meboto gabotse o ne gore koko mane mo a wa mphetiša gabotse ene ke kwele bohloko jwale koko a re fetiše ye koko a napare ngwanaka swarela koko wa go ba kwatile ra thoma go phela gabotse ka gae ke gore phedišano a re ikgopele go batswadi ebile re be re bua re ikgopele ka mohlakoreng la bana ka baka la gore ba gona bana bao e le go gore ga ba sa itumelela go kgalengwa ba phela ka diphošo ge bao ba ba hlokometšego kapa ba ba godišago ba ba kgalema bana ba ba bona o ka re batho ba ba tlhakiša prof ka gare ga lerato go ne nto nngwe ba e bitša re ke maikutlo
ao e le go gore a kgona go kopantšha monna le mosadi gore ba ikwe ba ratana na stress kapa depression se kgona go tsena ka gare ga maikutlo sa fetša maikutlo monna le mosadi ba setho ba sa ipsine ka lerato la bona malome ka kapa se a kgona go tsena ebile se be se fetše le maikutlo a ke bea mohlala go na le banna ba e leng gore ba dula le basadi ba ba hladile empa basadi ba sane le bona ka mogae banna ba bawe ge mosadi a dula le wena a na le depression gore ga a sane maikutlo for wena gore mosadi o kwa bohloko ba mehla le ka mehla gobane se se mo kwišang bohloko ke wena monna o gona mo and then solanka le sa dule fase la lokiša dilo tše lerumo le la hlaba ka mehla le ka mehla jale gore mosadi o mo go yena o no dula ka gore ke tla ya kae ke tla ria jwang ko thoma kae ba goreng batho ge re le balekane re swanetse gore nto kgolo ye ke llelang ka mehla le ka matšatši monna ga ka ria phoso ka 2020 o seke wa ra rile phoso le kgono wa mosekiša ka molato wa 2020 gobane o seketše o feditše unless a o bušeleditše gape o mosekiše ka gona a re ithuteng gore tše di fetileng re di fetiše melato ye bang gona ya le kgono e be ya le kgono re e seke e fele o tlo bona ka gare ga lerato go tlo ba le peace go ne le banna bao e le go gore prof mabone ga a sa tuka ga botse ka mogae megoma ga e sa bereka ga botse na stress e kgona go ba karolo ya kore se kgona go tsena ka gare ga monna sa bolaya megoma sa tima mabone se tloga se kgona ga botse monna ga thoma tsena ka gare ga kamera ya gage go no thoma re ya ke tsebile eng thobalano e so re ka se tsenele thobalano ka morago ga ntwa ge re lwa mmeleng wa motho go ne le maikutlo mmele go ka re o kwele bohloko go nwa le fetša go kwa bohloko ebile wa boa ba re mmele thaba mmele o ka se thabe ga go kgone no ga go kgonagale ke mo ba reng ka kamoreng re a robala ebile ra be ra boa ra iketla ka thobalano ge re nyaka go seka melato go ne le mo go tla dudiwang gona ka ntle lebaka ke maikutlo o tsebe gore go na le banna ba e leng gore ga ba sana dikwi go basadi ba bona gomme di go baditše ke lešata le le bang gona ka mogae monnola ebile mmele wa gage dikwi di a napa di a go bala mmele wa motho o swana le diphatse tša koloi ge dintše di go bala gannyane go fitlha mo e leng gore ga di sa bereka and ge di sa tlo di sa bereka baswa ba swanetše go kwešiša gore se ba se dirang ba ka go batša phatse e leng gore mo mmeleng ya motho ke bophelo ka moka maikutlo a hwile monna a go sa berekega fo bophelo ka moka gore jalo o dula ka gare ga bothata bo go fitlhelela o mongwe a tšea ke modimo prof nke re pote ka fa re kgone go bona rena re ka dira jwang nke re bone ka fa prof
area lesomete ke gore 19 minutes before the hour 11 o'clock re sa le gona mo lenong la pitšentše kgolo re sepela le ena Professor Moremi ka gare ga hlogopoledišano ya kgatelelo ya monagano yeo e lego gore ge mohlomongwe o ka se hlokomele gabotse kgatelelo ye e ka fetša e go hlolola depression. Professor o hlaloseditše gore kgatelelo ya monagano e kotsi ga kakang ebile e hlola ke eng ebile e ka dira eng mo ba le diterateng ba tephile dinyaupe ba tephile dinotagi ba tephile le tše dingwe kapa ba khona kore kapa depression kapa sona stress ke ye nngwe ya tše di kgonang go ntšha bana ka gae ya ba romela strateng. Professor o hlalositše gape mo goreng le ka magaeng
taba ye e kgona go tima mabone le go bolaya megoma gore e se ka tlho e sa šoma botse ka baka la gore e tlhasela maikutlo gomme maikutlo a palela ke go tšea karolo prof Tobe re sa le gona mo tabeng ye ya kgatelelo ya monagano yeo e ka fetšago e hlola depression yeah taba ye re ne le dihlopha-hlophana e ka ba ka re ga dikereke e ka ba di-societyng e ka ba kae stress se a kgona go tlhasela dihlopha-hlophana tše di bopileng ke batho ka fase ga mabaka a rilego se tloga se kgonagala kudu ebile gona ka mo dikerekeng ka mo gore na mangaka se tloga se ba gona ka bontšinyana lebaka e le gore mo o berekang ka batho ba bantši go la go phelela ka go rwala mathata and then se no ba gona kore ga se kgethe gore se ya kae se no laola ke mokgwa o e leng gore wena o le motho o wela ka gare ga mathata ka gona prof ke nyaka gore ga re bereke a re ipsene ka go šoma ka baka la network ba theletša ga ba kgone gore fitlhelela gore ba kgone gore abela tšeo mohlomongwe ba dikwelego le tšeo ba ka ratago gore šerela tšona ka baka la network ye go na le se mohlomongwe o ka ratago go nabana ba ka sona pele mohlomongwe re ka balaela se ke ratang go se bolela kudu go baswa ko gore baswa a batle like go dilo tše dintšhi tše e leng gore di ba hlagetše a ba kgone go ka di lebala re na le bolebatša bo a bereka like bo kgona go thuša baswa ba bantši kudu gore ba tšo ka gare ga mathata a tšeo e leng gore go ba boima gore ba di lebale e ka ba mathata go fapana e ka ba ditlaišego tšeo ileng wa ba ka gare ga tšona o palelang ko go di lebala baswa batle re ba thuše ka mokgwa re ka kgonang bomme botate batle re bone re ka ria jwang e le ge re le gare re lwantšhana le yona taba ya depression gore batho ba ga borena ba kgone go phologa ba tšo ka gare ga mathata a ka nnete ge mohlomongwe le laelana le batheeletše ebile mohlomongwe le ba fa gorena professor Moremi o kry-agala kae gore batho ba kgone go kry-a bolebatša bo batheeletše ba rena ba lekgono ke rata go ba laela ka molaetša o mo botsešo gore ke kgopela re rataneng re hlomphaneng re se ke ra ba le diphiri professor Moremi o gona ga gole gona mo ga Matala ra Mošibo gausi le Letamo toropo ya rena gausi ke gona mo Seabuswa le Mmaboloholo nomorong ya rena ya mogala le ya re kry-a mo go 060 959 0303 060 959 0303 ke nomoro ya rena ya ofisi o ka e founela nako nngwe le ye nngwe o tlo kry-a abuti karabo o tlo go araba o tlo go fihliša mo go swanetšeng gona and then ge o palelana le yena mo gongwe ka dipotšišo tše e leng gore di tla be di nyaka ngaka nomoro ya professor she e re 079 170 9862 079 170 9862 re na le ka kua dikgokaganyong tša leago ke Dr. Moremi Facebook ka mola o ka ya wa fela o lebelela mešomo ya rena gore re šoma jwang wa kgona gore le wena o tlo kgone go thušega ge e le gore mo gongwe o kgole o ka re ngwalela molaetša goba wa re sendela di-WhatsApp re tlo kgona go thuša ka mokgwa re ka kgonang ka gona ke le bušeletšeng dinomoro tšela gape tšeo le kry-agalago go tšona prof dinomoro tša professor ke 079 170 9862 079 170 9862 e fela ke nomoro e leng gore ke ne go e swara ge ke se busy gobane re bereka ka maphelo a batho ka nako ye nngwe
ba fela ba bona o ka ra ga re nyaka go ba araba lebaka ke gore o kry-ile gore seemong se e leng gore ke sa tšhoganetšo re ga re thušana le ba bangwe ba balwetši ke se ke se kgopelang ke gore ge ba bona ke sa sware founu ba founele 060 9590303 yeah ga gone molato prof wa tseba re tloga re lebogile kudu go ba le lena gona ka fa ka diphapošeng ka jam tša motse community radio re le go sasa le seke la lapa go abelana tsebo kapa go tšwela pele go thuša setšhaba gomme ka boripana re re modimo le badimo ba tlo tša baroka ba leeteleng pele ba lefeng maatla le bohlale gore le tšweleng pele go thuša setšhaba sa thulare prof ka gore yalo mongaka e re ke no tša sebaka se le nna ke go leboge jole ka kapa ya radio ke re masa a šiawe ke a go leboga malome ke bothata bja rena